Kanadın koştay gergen el, karmaşıp joğusun jengen el, kastlaşıp gelgen düşmanın katığın kolgo bergen el, amansızdarбы Kotmandu Sarmerdenge gelgen el. Armağızlar, ardaktуу Алай rayonunun kalın jurtu. Muna бүгүн өзгөчө таалайлуу элге шаң берген, талантына там берген, тамаша куруу эл журтка тарыхтан калган Сармерден. Айтылуу, берекелүү, босогосуна кут уялаган даткалардын мекени, даткалар жердеген Алай элибизге айтылуу Ақталаның айпериси Ақмөр апабыздың сиңдилери Ақтала айымдары келіп отырат. Қош келіңіздер деп бір қол шағып қойыңыздар. Бүгін Сармерден Алай турат ел менен, қиқырып сүрөт турушкан ушундай эли жери менен. Жарқылдап күтүп турабыз Алайлык тоолук уулдарын, ийилип салам беребиз таланттуу Ақталанын кыздары. Қандай керемет, бүгін Алайдың арыстандары, бүркіттері, мына ошол теңир тоолук биздин жогоруда айтып өткөндөй Акмөр апабыздын сиңдилери Ақталанын сулуулары Сармерден айтышын өткөрүп бермекпиз. Урматтуу жакындар, асылдар, алыстан жакындан келген туугандар, дагы бир жолу баарыңыздарды кош келиңиздер дейли. Көтөрүңкү маанайда бүгүнкү Сармерденибизди баштайлы шайыр жеңе, дагы бир жолу Алай жергебизге кош келиңиздер. Чоң рахмат. Биздин Ақталанын кыздарын дагы колдоп, коштоп, кол чаап, кыйкырып сүрөп отурат деген үмүттөбүз. Албетте, Алай эли меймандос кең пейил эл келебиз. Андыктан шайыр жеңени бир таң калтырып, Ақталаалык биздин сулууларга кош келиңиздер деп бир кол чаап койгойлу туугандар. Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү Ноорuz майрамына арналган Сармерден оюнун элимде тынчтык болсун деп, аруулап арча түтөтүп, ак тилегин айтсын деп, Умай энебизди чакырып койсок, сиздерди аластап берсе. Аластоо үчүн Умай энеге кезек берели. Алас, 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 арбаледен алас, ак калпак кыргыз элин сакта, алатоо ыйык жерин сакта, о калайык, ак мөңгү булак суунду сакта, асаба байрак туунду сакта, мурасың улар муунуңду сакта, уулуңду учтап, уулуңду сакта, асманда учкан кушуңду сакта, уз боло турган кызыңды сакта. Алас, 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 арбаледен калас. О жараткан, бир өзүңдөн сураймын, элимде токчулук, молчулук, ынтымак болсун. Эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Ай көрдүм, аман көрдүм, арпа буğday саман көрдүм. Жер жарылып, чөп чыксын, желин айрылып, сүт чыксын. Эгин тегин бул жылы, эски жылдан көп чыксын. Ак сакалдуу аталар, ак элечек апалар, эли журтум аман болсун. Ар бир үйдө бешик ыры ырдалып, ынтымак ыролосун. Ноорузум, мекениме келгиниң, нурун төгүп жериме, жарык нурду бергиниң. Кош бол кышым, жаз келди, кырмалыбыз нанга толсун, дастарконубуз нанга толсун. Ар бир үйдө арча түтөп, сүмөлөк кайнап, дастаркон жайнап, өр күлкү коштосун. О,
Манастын урпактары айдан аман, жылдан эсен бололу. О, Алымбектин жигиттери, Ак Мөөрдүн сиңдилери, Сармерденде ынтымакта өткөрсүн деп калайык, бата берип коелу. Омин. Теңир тоодон келген, Нарын облусунан келген Умайынеге дагы алкыштар болсун, чоң рахмат. Анда шайырчыңе арбышыбызды алдыга көздөй уланталы, каадасыз салт болбойт, аттан жыгылсак дагы салттан жыгылбайлы деп Сармердендин жүрүшүн биз программа боюнча уланта берсек. Анда биз Актала районунан келген кыздарыбыз кыз узатуу салтына көңүлүбүздөрдү бурабыз. Ошондой эле биздин алай мырзалары дагы аралашып, биргеликте кыргыздын каада салтын, кыз узатуу салтына назарыңыздарды бурабыз. Ак калпактуу эзелки кыргыз калкыбыз, өзгө элден бөлөкчө бир бар болгон биздин салтыбыз. Калкын сыйлаган салтын сыйлайт дейт. Ата бабаларыбыздан мурас болуп калтырылган той жөрөлгөлөрү жеткиликтүү кызды турмушка узатаарда эмеспи? Sanap birden kız, çayladı boydu türden kız. Alamda mında yaşayır, son gülde vermedi, gül varlık, jırgalga tolgan erişir, rahat canga verişir. Tabiat kırkıgen son köy, Aknur son köl perisi, perisi. Sululuk ömrünü, sululuk süçürü, Aknur özgün değiştir, Arzışkan yaşları, Жалғаған құмар гөліндей, қылындар турадай қашып, ақ бір соң күлі бөлінбей, бөлінбей. Жырғалға толған өрішір, рахат жанға берішір, табиат көркіген соң көл, ақ бір соң күлі перisi, перisi. Ақ бір соң күлі перisi, перisi. Ай, келіндер, келгіле. Қыздарды ұзаталы. Қызымызды ұзаталы. Құдаларымыз келіп, құлдығын ұрып, қызымыздың қолын сұрап кетіштілер. Бүгін құдағиларымыз абысын ажынын ечітіп, келіндерін ечітіп, қызымызды өздерінің бүлөсін алғаны келе дышат. Ай, келінім келе қой, илгертен Кыргызда ең бір сонун жөрөлгөлөр, салттар ушу кыз узатууда болот экен. Ооба апаке, убакыт деген учкан куш экен. Мен келгенде кенедей эле 2 жаштагы эле, мына бүгүн бой жетип узаткан отурабыз. Туура айтасың келиним. Ушул кызды жетелеп жүрүп чоңойттуң эле. Мына бүгүн өзүнүн теңин таап узаткан отурабыз. Кыргыздын салты менен кызыбызды жакшынакай кылып, кайын журтуна узатып алалы. Узаталы. Ай, келиним, келе кой. Кызыңды ап келе кой. Кыргыздын салты менен, жакшынакай үрп адаты менен
кызыбызды узатып алалы. Макул апаке. Кудалар үй жакка кетет. Анан биз күйөөлөр чыгат. Кандай гана көңүлдөр бошобосун. Ата баба салты менен эки элди тууган кылуу наркы менен алаканга салып бердик. Жүрөктүн сооруп алып бир парасын айланып толгонуп өстүргөн, эркелесе кечирген атасынын асмандагы жылдызы, апасынын маңдайдагы кундузу, аялуу да, ардактуу да кызыбызды кудагыйлар өзүңүздөргө аманаттайбыз. Апакебай, кызыбыздын беш көкөл кыркөрүм чачын жандырып, салт санаасы менен үкүсүн чечип, салтыбыз менен чачыны экиге өрүп, үкүсүн кийгизип, шөкөлөсүн кийгизип, кызыбызды узаталы апаке, кандай дейсиз? Туура балам. Илгертен кызым ай гүлүм, эркелеп гүл болуп бой жеттиң өз уяңда. Кыз деген калкым, башка журттук деген кагылайын, айланып учуп коносуң башка бир уяга. Барган жериңен баар таап, бактылуу бол. Айланайын кызым, каралдым. Мына бүгүн кызым, кыркөрүм чачыңды экиге тарап өрүп атабыз. Бул Кыргызстан ата бабанын салтында экиге өрүлгөн чач, жууңду таап, бүлөө күтүп отурасың балам. Эки жууңар бүгүн бир бүтүн болуп, очогуңардан от өчпөсүн, бос үйүңөрдөн түтүн булап турсун. Айланайын кызым, боломтоңдон отуң өчпөсүн. Барган жериңе жылуулук тартуулаган бүлөө болгой. Гүлзада жеңеси ушул кызымды кичинекейинен жетелеп жүрүп чоңойтуп, тарбия берип, мына эми турмуш жолуна салбатасың. Келеми сен дагы кызың менен жакшылап эли журтуңдун куда сөөгүңдүн астында коштошуп кой. Туура айтасыз апекебай. Бир эки ооз сөз менен коштошуп алайын кызыкем менен. Артылтып камчы салдырба кызке, атаңан алат алдырба кызке. Эңилтип камчы салдырба кызке, энеңен алат алдырба кызке. Очогуңа от жаксаң кызке, түтүндөтүп өчүрбө кызке. Жаман бир жакшы сөз уксаң кызке, күлүп бир жүрүп кечирген кызке. Барган бир жерден бак айтып кызке, бактылуу болар дагым кызке. Барган жериңен бак айтсың кара жаным. Бактылуу түгөйлөрдөн болгула, көз тийбесин, сөз тийбесин. Биздин кудагыйларыбыз кызды алганы келет эле. Сиздерди күтүп атабыз кудаларыбыз. Туугандар, таткалардын мекени болгон айтылуу алай жергесинен кудалар келишти. Тосуп алалы. Тосуп алалы. Ай келгиле келиндер, кыздар келе койгула. Кызыбызды жакшынакай салт менен узатып алалы. Кудаларыбыз келе тап. Барган жеринен баар тапсын келин кызым. Пулдугуңуздарды айтып келип кеттиңиздер эле той түшүрүп. Assalamu alaikum. Kuda kulduğunuz var, kulduğunuz var. Kulduğunuz var, kulduğunuz var. Колдуңуздар Кудайга. Mına kuda
Uşo sizlerde kız var eken, bizde oğul var eken degендей. Sizler menen Куда болуп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Эми Кыргыздын тээ илгертен келе жаткан жакшынакай салттары бар кыз узатууда. Sizler saltыңыздарды кылсаңыздар, биз бир куржундун көзүн ачып, тойдун шаанысын кылып турсак дейбиз. Кандай дейсиз Куда? Тура айтасыз. Кудайдын эрки, Кудайдын эрки демекчи. Анда үйгө тартыңыздар. Өзүбүз салт санабызды уланталы. Келиңиздер. Ата баба салты менен ушул Кудагый, кулдугубуз бар. Тектүү жерден кыз алып, төбүбүз көккө жетип сүйүнүп отурабыз. Эгер макул десеңиздер, эки балага өзүңүздөрдүн батаңыздарды берип, биз жолго чыгалы. Келиндер, келинген сөйкөңөрдү салгыла. туура айтасыз кудагый. Ушул эки баланын аркасы менен биз түбөлүктүү куда сөөк болуп атабыз. Кудалыгыбыз кут болсун, балдарыбыз бактылуу болсун. Ушу балдардын аркасы менен түбөлүккө кол кармашып аман бололу. Бүтүн болду жарктыбыз, кубандык кары жашы жалтыбыз. Куда деген 1000 жылдык деген экен калкыбыз. Баяндуу болсун кудалар. Ушул ата баба салтыбыз. Ата баба салты менен мен дагы бүгүн кызыма насаат батамды айтып узатып коеюн. Кагылайын кызым, кайнатаңды хандай көр, кайненеңди жандай көр, ичкен ашын тамагын айттырбастан камдай көр. Кызмат кылып талыкпай, урмат кылып жабыкпай, кызынан кымбат болу көр. Адебиңе жибитип, акылыңа мээритип, урпагыңа уланар, ашкан айкөл бала көр. Кайнагаңды бектей көр, кайнелериң четтей көр. Кайнеже, кайын сиңдини жатындаштан жакшы көр. Жаркылдап болду барыңды жая кескен балдай бер. Суу сумсаң да сумсайбай, алтын аяк балдай бер. Кызмат кылгын жалыкпай, урмат кылгын. Өкөңөр баш алган боодайдай ыргалгыла. Кармашкан талдай чырмалгыла. Ырысыңарга уул сүйгүлө, кымбатыңарга кыз сүйгүлө. Ажырашпай төөлүккө колуңар кармашып, о жараткан, о элим, ушул ажарын коштоптуу башын, кызымдын абелечеги башынан ообасын. О мейин! Рахмат, Кудача, рахмат, бар болуңуз. Кудагый, биздин күйөө балдарды тосуп алсаңыздар. Биздин күйөө балдар келе жатышат алай жергесинде, де? Келиңиздер, урматтуу кудалар, үйгө келиңиздер. Жеңелер, алайдан күйөө балдар келет, тосуп алганда күйөө балдарды. Atayla doluşup örgün ay, adam olu basın örgün ay, adam olu basın pek almındım, almut kıyamet sakallı terkin ay. Aydaştı tez ay sulu, tez altın tutma karmandan, aydaştı tez ay sulu, tez altın tutma karmandan, aydaştı tez ay sulu, tez altın tutma karmandan, aydaştı tez ay sulu, tez altın tutma karmandan. Hey! Анда эмесе жеңелер, биз дагы босооңуздарды аттап кирип келдик. Каада салттуулай кыз менен жигитти жолуктуралы. Кандай дейсиңер жигиттер? Кана жолуктуралы анда. Ей жигиттер, силер жөн эле кыз албайлы орозодо жарамазан айткандай деп калдарбадым. Көрүндүк деген бар беле?
Göründük var mı jigitler? Var. Göründük var. Бергиле көрүндүгүн. Göründüğü var. Şu jigitlerin atkan bir yür жылқы. Ошондой жигиттер bir жылқы. Артынан келатат көрүндүгү буюрса. Анда жигит менен кызды жолтуралы жеңке, кандай дейсиз? Жолтуралы. Bir çor менен bir келсе жолтуралы. Hey barakelde. Anda жеңелер ақсақалдардан да ақ бата алалы. Келіңіздер ақсақалдар, бата беріңіздер. Айдың арға, халқың арға қалалы болғыла. Елің ерге, елелі болғыла. Атенің ерге жағымды, қайының ерге қадырлы болғыла. Берерге берен ашығар болсын, көрерге көзім жашығар болсын. Башыңарға бақыт күші болсын, ардайым бақтылы болғыла. Амин. Анда несе, ана келдік жігіттердің қоштасында 2 жашта алып кетеміз. Алған тойды алайда олан табыз жеңілер. Алайда, кеттік анасы. Айдаштық кез ай сұлу, кез алтын тұтқа қарманға. Айдаштық кез ай сұлу, кез алтын тұтқа қарманға. Айдаштық кез ай сұлу, кез алтын тұтқа қарманған. Айдаштық кез ай сұлу, кез алтын тұтқа қарманған. Aydaştık gezi. Ana bir bol çağ balıkını alqa koysanızlar. Şairçiңe, kızınızlar dal ele, ақ бөрдің құдым өзінде екен. Балким чинден эле алайга таштап кетесиздер, кандай дейсиз? Қалығын берсең, таштап эле кетебиз. Bir үйүрдү берип атпайлыбы? Алып калганга даярбызбы алайлык туугандар? Мына ак бөрдүн сиңдисин алып калбагандан кимди алып калабыз? Урматтуулар, сапарыбызды алдыга көздөй уланталы. Ушундай чоң иш-чараны чоң Ноорузга карата уюштурулган кыз-жигит Сармерден уюштуруп берген биздин демөөрчүлөрдү, уюштуруучуларды белгилей айтып кетели шайырчыңа. Дал ушул Сармерденде ушул чоң иш-чараны уюштурган мына ушул биздин Алай райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен Кыргыз биримдиги коомдук бирикмеси уюштуруп жатат. Анан ушундай чоң иш-чараны дегеле мына 40 казанга сүмөлөк асып, чоң иш-чараны демилгелеп, демөөрчү болуп отурган биздин бул жерде өтө Курманжан Датка энебиздин жолун жолдогон биздин айымдарыбыз бар. Алай айымдар коомдук бирикмеси. Дал ушул биздин демөөрчүлөргө жакшы иштерди колдоп жүргөн, демилгечи болуп жүргөн биздин айымдарга дагы өзгөчө кол чаап койсоңуздар. Өзгөчө кол чаап койсоңуздар. Бул жерде мынакей Бишкектен борборубуздан Кундуз эчебиз, Айгүл эчебиз, Талайгүл эче, Жанна эчебиз, жалпы биздин Алай айымдар коомдук бирикмеси сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Эмесе сиздердин алдыңыздарда Сармердендин көркүнө көрк кошолу деп ырыбызды камдап биз алыскы Ак Талаадан келип калдык. Ак мөр сиңдилерин жана сулуу кыздарын кол чаап, колдоп тосуп алалы. Кана келиңиздер туугандар, мына ушул жерден бир меймандостугубузду көрсөтүп, Нарын облусунан, Ак Талаа районунан келген кыздарды тосуп алабыз, келиңиздер. Ак Талаа району. Кыз-жигит Сармерден айтышы. Ey керемет. Нурели тозуп келген, кутчакыр адам дили, кеңирим колдоп берген. Ey баракелди. Ак сакал карыялар, алардын наркы башка.
Айтылгандар алайдын салты башка. Арстандай жигиттери эч качан кайтпайт артка. Мына биздин өзгөчө Алай районубуздун мыктылары, көкрөгү ырга толгон, жүздөрү нурга толгон Алайдын арстандардын сиздердин алкооңуздар менен тосуп алабыз, кана келиңиздер. Алай районунун мырзалары. Музыкасы жок кол чапкан дугалычы гана. Ай керемет. Алайлык туугандар, азаматсыздар, чоң рахмат. Анда шайырчыңе орун алып чайгашалы мынакей кыргыздын каада салты менен күнгү таймашты баштадык. Эми андан ары биз кыз жигит Сармерден таймашын уланталы. Орун алып бериңиздер. Уланталы, келиңиздер кыздар, орун алыңыздар. Чайгашабыз гана келиңиздер. Сүйөрмандар, biz eselteni Kırgız eli akındı önörді bağlап келгенбиз. Андыктан төкмө кесип төр бошот деп биздин эки тараптан келген акындарга кезек берели. Шайырчыңе сиз тараптан баштасаганда, сиздер канча дагы коноксуздар бүгүн. Баштаса баштап берели, анда месе биздин акын кызыбыз деп койсок да болот. Наргиза, Зарина Абдыраева кызыбыз сиздерге саламдашып койсо. Салама десен бар болгон, калайык гана журтум ич алтынар. Амансыңбы калайыктан Алымбек датка урпагы, аман эсен жатабы да алайлык жалгы жаштары. Амандашып келдик биз Андаланын канани кыздары. Атандашып биз келгенбиз, алайлык жигиттер дейдин, айтышып гана далай жеңгенбиз. Оголок молда баскан жерде тоңгулыбырын жазган жер, Абдыкалык Шүкүрбектен ат минип ойноп өскөн жер, каны кей нурак токтоду, көгүлүн гана элдини ачкан жер. Тайлап бир өткөндө хан шырдап бекбек өткөн, Кытайдын сүрүп душманында калкынын кабын кеп өткөн. Батырдын тоосу талкалап, батырлар гана биздени көп өткөн. Ай менен күнгө тең элгисай, айтылуу ак өрежебиз, Султан Канчантай ханыңды да сулуулук жагы тең эгиз. Соңкөлдүн эле чүрөгү, сонур капкана эстей келебиз. Айылдан чыккан таанылыктан атактуулардын мечени, ар өнөрдөн кур эместен Аптала талант экени. Алайлыктарга туш болдук, арка бир гана таштары кеңтели.
şanisi şayma şay gelgen Uluttun duhundu törüp da ulana versin sarmerden Kalaylıktarga rahmat alısты gana bizge dal gelgen Görүүчүлөр дал келгенде Görүүчүлөр дал келгенде көргөндөргө шам берген Атталанын кыздары да алайга чейин дал келген Атаандашым кыз жигит айтышсын гана бүгүнү Сармерден Өргөсү менен шаң келген да Ырдала берсин ар жерден Узак жол басып биз келдик да уланталы ушул жерден Аттала алай туш келдик арнайлы гана элгени Сармерден Аттала алай туш келдик арнайлы гана элгени Сармерден Ey bale, çoğun rahmat. Канан деди эрке бала сиздердин акын дугалы Биздин акталаалык кыздарыбызга жооп кылып, биздин төкмө акын Нурсултан Абдикаримов деген жигитибиз анда сизге жооп айтып берсин. Hasiyet çalgan gen alaya baya babanın jolun saktagan Жоо келер малым болгондо найзанын учун саптаган Бир эле мош дейсиңди атыңды кылып таңаза өңчөйдү анжаттаган Сиз акталаны мактадың мен алайдыңа мактай албаймын анткени мен алайым менен мактанам Eceme nazar salayın da bir kavarın alayın Üngüle verben ançalık Üylöp samal uçurgan özümü küngüldü tagayın Anan üngülüp barak karagan Çolpondoy olgon gözümde neceke sadaka getip kalayın Hazır nazarım salsam ecemdin Baya kadimki kalık siyaktı Kayrığınan canbastan tokuganı jakşeken Anan tokuluk molda dep kaldı Kattanıp bul ecemdin okuganı jakşeken Bırak aktala menen doy alaydın Orkosunda doy bulgunda Birge olup doy ıntımak Gırdağı bir bolup Sırdağı bir bolup Orkosunan rızkı Tolu verse doy bolgona Oylogon oyunlar kaçan Bolu verse doy bolgona Akınдар dap turganda Ömçöy gelgen meymandar Barыңdın çavılıp tursun doy kolları Eme 12'de bolot dep Olturup katar bul jerde kütkön alayamanbı Aptabına karabay tütkön alayamanbı Babanın narkın boyuna saktagan alayamanbı Eçenden oşol sancıla taktagan alayamanbı Balasına ayırdap jatsa da Adakan kolun taptakır çaplagan alayamanbı Emin alaydın jolun özümçe meni anı Özümçe aytıp öteyin Çuğday baştay gelgende Teң öydeden düşe doy gelgende Baya kara gindik ak gindik Baya karamalı doyup jaynagan Kadimki elemandın töştügü Oşol özü jaylagan Muradan beri gel atsan Alaydın jayın aytayın Öngögö madım men bugün Talaydın jayın aytayın Kaldıktın biyik tavanı Al jerde oylop karasam Eçeneler pozdordun ovogo жаңырган eken avanı Andan beri түшкөндө ак босого чийтала жердин жайын айтайын Пейлиге
Ишенеме мен азыр элдин жайын айтайын. Болбосо касиет түйген гүлчө, агайдын жайын айтайын. Арасың эчен дой жайнаган, өнөр поздор өткөн, о тургойдой журтка сайраган. Болбосо дапкалары дагы бар, эл намысын коргогон, макталары дагы бар. Бир элең алжак дейсиң де, башкалары дагы бар. Эки тизгин бир чылбыр, кол калгандары дагы бар. Эл эртеңин аргачан, бой калгандары дагы бар. Наркы менен насилин, бой калгандары дагы бар. Жетекчиси дой дагы бар. Бул алайдан көп салкарлар эсепчиси дой дагы бар. Элдин келген башына башчылары дагы бар. Эл ырысын ойлогон жакшылары дагы бар. Эл алдына чыкканда ак комузун толготуп чалчулары дагы бар. Эл көңүлүн аргачан алчулары дой дагы бар. Мен ашыкса мактана деле бербейин. Анткени тоо бетинде карачы тоодой өмүр сүрүшөт. Ал жагы малым ал жагы, элдин көрчү пейилин. Акталаадан келди деп ал тургай алдыгың эрибей турат кардагы. Айтор тоодой журттун салмагы, айтылдың ойдун каймагы. Эми кагылайын эжеке, бирок мен кермургептен качамын. Көдөндөн ойду тоюп басамын. Атаандаштык той болбосун, эки райондой биригип, мына бирге кылып той тирилип, 40 казанын асылып, кемегесин той кастырып, карачуң улустун улуу күнүндө утурлап тургандай чагыбыз, кагылайын той меймандар, аман болуп той баарыбыз, эсен болуп той жаныбыз, күн менен күнү, күн менен түнү той теңелип, берекеси той кыргыздын арта берсин дейличе, бабан аркы байыркы кайта берсин дейличе. Акталаалык меймандар алайга келген кезинде пейли күндөй жаркырап кайта берсин дейличе. Айылына барганда мыкты экен деп алайды айта берсин дейличе. Ак тизгинин Нур Султан тарта берсин дейличе. Анан билсек болот той эмнеден, атарытып той келдиңер. Рас биз башты төмөндөй иеле, айтышкан жактан жеңдиңер, дагы айтышкан жактан көндүңөр. Алайдын жигиттеринин мыктысын көрчү бул кезде, биздин Акталаага кылбай убара, ак мөрдөй бир сулууну өзүңөр алып келип бердиңер. Аныңарга той рахмат, мынан агалар турат той кубаттап айтса сөздү той ырастап. Жакшылыгың ушундай ортого толсо той болгоно, тилегим ай ушул соңунда улустун улуу күнүндө. Эминеме максат ой болсо, ошол ишке ашсына бардык ойлорум. Чоң рахмат. Рашылык билдирели. Мына ушундай биздин төкмө акыныбыз Нурсултан Абдикаримов деген уулубуз болду. Рашылык билдирели. Анда кийинки этапка өтө берсек шайыржеге. Анда эмесе биздин кыздар ушу Актала, алыскы Акталабыздын кимине бар эле ошондорду берип коелу. Хур менен баштасак, Жарайт. Анда кантсе да сиздер коноксуздар, сиздерден баштайлы. Обондо ырларга кезек берсек анда. Агабыз Үмүткул Оморовдун Акталам деген хорун деп коелу. Adırday
emgekten çıkan batırlar, düşünü orden Ay keremet. Bara keldi. Öte özgöçö. Ақталаны даңазала бұрдап бердіңіздер. Чоң рахматыңызды айталы. Шайыр жеңе жанағы ақ бөріңіздер көрінбейді. Шын эле алып қалады деп қачып кетпеді деген. Ақталаның ақ мөрі жүре тоқшай түштерді. Biz ақтала деп бұрдап қалдыңыздар. Анда алайым деген шығарманы алайды таңазалап Жырғал Чаңғозоев деген ағабыз атқарып берсін. Қуаттап алайлық туғандар, алайдың кімне болып қалғанда алышот алайым деген шығарманы чоғырдап тұралы келіңіздер. Ata babam olası asman ile bulut olur. Akşumları tuluparı Kars'ta müne zorbağı Arnamızı bir çok olur. Kas düşmanlar çabılı Kanatına bağlı Kaska solundur canlı Haydi tüpküz kasta cumhur Ağlay, kucağında termelim. Ağlay, altın yeşillik. İstanbul'un hırdaylı iyi ekeli. Atkalardın kıyık ekeli. Ağlay. Değişöndü sizilgen, gidegeli yerinden, gidegeli alay yendi. Ata saldın saftagan, ata yurtun barkagan, aylamayın ay kölendi. Atı kalı karıktan, atı geçse narıstan, atkalaydı uğurlar. Kayın cara uğurlar. Ağlay, kucağında termelim. Ağlay, altın yeşillik. İstanbul'un hırdaylı iyi ekeli. Dalgalardı büyük ekeli. Ağlay, ağlay.
beylik ekeni, dakikalardır büyük heykeli. Alay, dakikalardır büyük heykeli. Alay. Bali. Керемет атқарушы біздің маданияттың мықтысы Жырғал Жанғозиев болды. Бұл ырдың авторы дал ушул жерде отурат. Оның жазған Жумали Жээнбеков ағабыз жана сөзін жазған Бешболуш Матисахов ағабыз. Керемет алайдың гимніне бір қол чаап қойыңыздар. Ерке бала айтқандай керемет болды. Адымысы ыр жаңырсын ырыс кылуу Наурузда, бир болулу барыбыз ден соолукта. Эл журтумду уяласын токчулук, куштай учкан уют кылуу тоолукта. Демекчи биздин өзүбүздөн чыккан улуучу агабыз Бактыбай Будюковдун Айланам кыргыз салтынан деген ыры менен кызы Жеңишгүл Бактыбай кызы аткарып бермекчи. Сиздер үчүн урматтуу көрүүчүлөр кол чаап коштоп турсаңыздар. Жалаң эле жигит, алайлык жигиттерге кол чаа бербей, бизге да кол чаап коштоп туруңуздар. Ак талаанын кыздарына көбүрөөк кол чааңыздар туугандар. Мынакей караңыздар, сиздерди колдоп турганыбызды байкабасаңыз керек шайыр жеңе. Сонун. Болгондо да Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сайпидин Эргешев мынакей шылдырак менен колду коштоп турду. Ыраачылык билдиребиз. Анда биздин шайыр жеңе сиздерге жооп кылып Жеңишбек Шамшиевдин Кечирип кой деген чыгармасы менен жооп кылалы. Суран Алиев деген агабызды тосуп алыңыздар.
Şatağını kayaka gittin ciddi çok. Sen için dağlayırladım, dağını kele vırladım. Getirdim günüm boynumdan, geçirip koysam cırgamı. Getirdim günüm boynumdan, geçirip koysam cırgamı. Getirdim günüm boynumdan, geçirip koysam cırgamı. Ey barakeldi. Suram Aliyev'imiz oldu. Çok rahmat. Anda hurmatlı görүүчүлөр, büyörmanдар, süyörmanдар, başkanı koyup Manas'ta ayt deyt Kırgızda. Andықтан ezelten gelgen narkыбыз, салтыбыз, мына ушул Манас менен мактанып даңталып келебиз. Анда кайрадан эле Акталаанын кыздарына кезекти берсек, Манас айтууга жетип келдик, буюрса Шайыр жеңе. Ооба, туура айтасың. Манасты да унутуп баратат окшойбуз. Атайын даярдап келдик элек. Биздин Актала районунан башталгыч классынын мугалими, Манасчы Ташбек кызы Нуржас айтып бермекчи. Анда мен сіздерге көкөтөйдүн ашынан үзүндү айтып берейин. Баракелде. Hey, kızıl kıyan kezinde kımbatı Manas kımpıyıp görünüp kalgan gezeken kolgo düşüp kırgızlar bölünüp kalgan gezeken kaynagan alın Kıtayga talatıp gezeken kalma Kıtay mancuga talatıp salk gezeken Ermanasta çuğ tartıp kırçoron girip barganda ağlan koşu yordunan torbağanın karraçı astan Manas görgöndü atasın görgön balladay heylağanın karraçı uşunda akırın süylöp pek taştay aydan ay kölükçü dep baştabuy Kötöyden kızıgış görgöne gelgen eken biz talanıp karağı tayga Manas ülgünü gelgen eken biz karağı tayman çatın Arban Türk'ün eli var hava kanday Kırgız'dan albay жүргөн kegi var Beybaydı salıp bulaşta bit açar jeri var Çataklaşpay çırdaşpay deyenine gönölü Manikür tartu bir ilap menen aldap salalı Aylanayım Manas'ın bulardın hamalın medip de tavalın Bondoğup Manas'ın karı çıkıp betinden çarı çık gözünden Oşanda koşoyga aytıp da turganı Ey gürpegin Manas turganda gülüktü gantip bereyin Küçögen eken muğapar bugün gürpüldaşıp göreyin Aylanayın turganda argıma gantip bereyin Acıgan eken muğapar bugün alpırışıp göreyin Artpay Kırgız yurdüçün ajalım jetse öylöyün Jegit biri koldaso jeniğanı tögöyün Kızlavarım jolumdan kalmakta ettep geleyin Uşu acıldagan kapırdın ben bugün kalkanın jerge tögöyün Bet kardı Manas salganda kalmak menen kan Manas çataktaş kalganda kazanda etti talatıp köp kalmakka salatıp Baymirza geldi kan bolup bütkön boyu çan bolup karağı taymancular ekti talap tuturdu çavanın dep jurdungdu özüngdü baylap alat beyin Manas aldap azap gün başka da salat beyin Manasum hey bulgarda tögörgönçö turbay tunar öleyin devoşen diyer Manas karaca kamçını kırmay kalıp bimerip neskaraday batırdı tüyügü tartıp jiberip neskaranın oşonda altıga da sever kırıp kalmak mumta köp mancu kaçıp berdedir
қарап аштаманас көргенде уйғытуғы düşіріп ел қоңырбай ошонда аттан түшө қалышып аттарын тартып қалғаны алдыңа келіп иш қылдық манас айыпкер болып күч қылдық манас бұл айыпты кечіңіз кечпес болса айыпты алдыңа кел башты кезіңіз таштайындан қалмаппын түрілер ошондо тіресі жерге төгіліп сен қандып көргөндөй ирманасқа жүгініп қалмақыр теңдешіп қайра баштан елдешіп бұзық кетті ташташып тамаша кеттім башташып күгітудің бұқмұрын көге келіп қалыптыр қайра баштан тириліп неге келіп қалыптыр ошонда баласын қайра өлім қайра тирилгендей болып қалыптыр қыз сайқалдай қызы болым қырғыздың ұлтым қырғыз ұраным манас жашасын манас 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 Ай, баракелді. Эркала көрдүңбү биздин кызыбыз токтон албай кетет. Аябай. Тимеле күрпүлдөшө өзөйт окуй. Анда күрпүлдөшөлү. Улуу элдин урпактары бир акталага кол чаап коюңуздар. Ыраазычылык билдирели манасчы кызга чоң рахмат. Анда Гүлчороонун Семетейдин Ашумкарын издеп баратканын Манастан үзүндү айтып берсин. Биздин манасчыбыз Сыргак Мырза Каримов деген манасчыбызга кезекти берели. Келиңиз. Талпынғандан тарпаған тамақтай жемден арпаған суық сурулу бергенде көздөгөндөн қайтпаған көнөктөй жемден арпаған қазды көлдөн учурбас канатын жайып шукшурбас ошоғуну көлдөн учурбас куйругун жайып шукшурбас Семетейдин Акшумкар ошо жанды Кудай жаратат жана кумала Гүлчороо ошо мүргөнүчкө жөнөп барат бурлат болду мингени бурун топ болду кийгени элге чыга бергенде берендин жайын сураба кара жак булдурдум ошондо кармайганын киме дейп кайыпсың бурду кар туруп жиберип бурулга камчы тийгенде бутатымга бурганда ошо буту сүйрөп бата албай бутатымдан өткөндө ошо бутаңдыгын билгизип бутун жерге тийгизип басканына мал жетпей желгенине жел жетпей өрү таянып бергенде өкүнгүлүк булдаңдын кай жүрүшү билинбей куландай кулак жапырат куюлдай жерди сапырат адыр-гудур жерге сең ат жагын топон чаңалып дүйнөгө көчүп саналып үстүндөгү Гүлчороо өкүнгүлүк булдаңдын коштуу деп таң калып таманы жерде тарсылдап карап болуп ооздук көмөкөйдө кактылап ала качып нарбыдаң ак кыянын оюна ошоң ойт берип келип токтоду чоңур көчтүн гана боюнан чай кайнаттың болгончо чапчып көзүң ача албай жүрөктү жакшы баса албай аң-таң калып турганда атагы үргөн суу экен үстү көк буу экен аңтарылып төгүлүп төмөн жагын караса төрт кайрадай көрүнүп төбөркөч болуп күркүрөп төрөсүнгөн Чоронун адат бою дүркүрөп бул чама болуп булайлап баатыр сынган Гүлчороо ошо жакасын кармап кудайлап аң-таң болуп ошондо аркы yüzүн караса 30 келин 30 кыз оюн салып жатпайбы ортосунда ай жүрөк кызгалдактай кылактап кынама 5 мансуп көйнөк этеги чыгып кулактап кыз кашыкты Гүлчороо алымдын калып караса көксүлөсүн кундуз көрүп ыргап турган чак экен 30 келин 30 кыз жыргап турган чак экен 60 ачкыч кырсе деп алкынында жаркылдап ай тийгендей көрүнүп ошондо кара жерге кар тамса кардан аппак этиң көр кар үстүнөн кан тамса канды көр да бетиң көр шекерди көр бетиң көр бели кындай бет айдай бейжай сулуң ошондо ай жүрөк анан ай тийгендей көрүнүп Бали. Ушундайында токтотуп калбасак, күн-түн айтсак дагы сыргак акындын манасы түгөнбөй тургандар. Андыктан
Çok rahmat sizge. Şair жеңе. Анда эмесе кезекти 10 дорларга берели. Керемет. Шаңшыға дөніңіз өшпесін. Кана бул кызыбыз да бойдок эгерде алып калабыз десеңер. Опале. Бизде да бойдоктор көп эле. Бар экен. Камсалаңыздар кыскасы. Бойдогунда башкасында алып калганга даярбыз. Анда сиздерге ушул кызыбызга жооп кылып Келдибек Сайыт Мухтаров деген жигитибиз жеңеме деп ушул жеңелерге тийишип берип берсин. Ооба жеңелер мына орозодо кыздарга арнап ордоса болбойт экен. Ошо жеңелерге арнап дейм. Кабыл алдыңыз. Jump, jump,
сыйлай көрсөң тыйбай жүр, ак далага барсаң сыйлай жүр. Айлыктан узап меңген келечеңе, артыңдан аюшак кылбай жүр. Айлыктан узап меңген келечеңе, артыңдан аюшак кылбай жүр. Айлыктан узап меңген келечеңе, артыңдан аюшак кылбай жүр. Артыңдан аюшак кылбай жүр. Ey bari. Шайыр жеңе. Анда жигитке жооп кылып биздин Актала районунун эмчи айым эжебиз Токсобаева Бактыгүл эже Торгоюм деген чыгарманы аткарып берип койсун. Угалы, биздин Келдибек дагы бойдок шайыр жеңе. Ошону койгуна ойлоп. Торгоюмду угалы, андан кийин сиздерге жооп кылабыз буюрса. Жигиттер барбызбы? Эй, балакана сыйыштырабыз. Сезімнен торғойым, тоқыздан қарғойым, ашық болдым жанымда байқатында солондайым. Сезімнен гүлдер алып қарғойым, осыған ажылы шыңай соғыңа тоңғойым. Осыған ажылы шыңай соғыңа тоңғойым. Менің нәлі қарғойым, енді сенде ойдайым. Кешенің көзіне апыл болса болмайым. Менің нәлі қарғойым, алтын жігін Бали, шайыр жеңе. Бұл эжекебиз колу менен биздин Сайбидин агабыздын ары бери чайпайм деди. Бирок Сайбидин агабыз шырылдак менен титиреп салды. Байкадыңызбы? Караңызчы. Бирок экөөнүн жашы дагы бап келет экен, кандай дедиңиз? Ооба, туура айтасың. Эми кезекти силерге берсек. Анда биз өзгөчө Алайдын дагы бир булбулун чакыралы. Muratbek Rızkılov атына ел аралы сыйлыктын лауреаты, маданияттын мыкты кызматкери Булбул үндү Чынарбек Осмонов деген агабызды чакыралы, сиздерге жооп кылып, канакей келиңиз. Тоолук кыз деген чыгарма. Atşamsan atlırsın,
Dağlarını alacağım. Kolum kız, oy kolum kız. Ay vay senin nelesine kapçıyla aşık. Hayratın kardiri çitirombo Acarın aydır bütün tünkü toldu Kırklığı keterili bozulan var Gözüne çakındaşıp biri oldu Hey koluk kız senin neresine kal şirinler aşıklar Hey koluk kız Oy koluk kız Oy senin neresine kal şirinler aşıklar Çabandı kesip senin batırdın Çabandı talat erdin batırdın Koşulsan savaşardı dayarı hey Koycu olup derbe aktın Hey koluk kız senin neresine top şirinler aşıklar Hey koluk kız Oy koluk kız Vay senin neresine top şirinler aşıklar Vay senin neresine alaylıkta aşıklar Ay keremet. Önümüzde bereke. Anda bizde жооп кылып, өркүнсүйт жүрөк элжиреп, кыз жигит оюну Сармерден, кылымдан берки келаткан Ноорузду жатат белгилеп. Биздин маданияттын мыкты кызматкери Бурул Дүйшөйева эжебиз "Мен кыргызмын" деген чыгарманы аткарып бермекчи. Улуну сөзү Жалил Сыдыковдуко, жердешибиз. Кана келиңиздер, мен кыргызмын. Сайбидин агабызга ашыктар көбөйдү мынакей. Чакырып алды. Doğru kısa жооп kılıp men kırgızmın degeni atkарып koydu. Бара келди. Gözüne dokup kandatkan kızlar da kımılsın Hiçler baklanın caylatkan Hey, men kızım Men kızım bargan tosu kalgan Azatlık hep azat tosun karmagan
Антида құтты менен арнамызда күткен иманду Кейліңа перен көргенем мен қырғызмын Kızım tutar mini oylum Nikin nikin hamın oylum Gelemekti gen bildirindin Geleceğim oylu günde tolgunum Men kızım Provokörün mal olsun, balına aşı var olsun Kıyırma ölsün kızım, Kudaymasına car olsun Ben kızım Kızım düğüneli kanıvam Nedir tutkan, nekinim var tanımam Kanman astın, urpakları var olsun Kanılayım, kalın kız kalkından Men kızım Omuzuna terpip sayratkan, Cıbısına tokup kandatkan Kızları da kız sunuşup Beş parmak nanın caynatkan Men kızım Bu provokörün al olsun Bayrağına aşı var olsun Yerin alsın kızım Kudayıma sağa car olsun Men kızım Men kızım Ay barakeldi. Бурул эжекебизге өтө ыраазычылык билдиребиз. Булбулда үйүнү бар экен эжекебиздин талантына таазим. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, туугандар, баарыңыздар сүрөп туруңуздар. Бүйүрү кызыткан таймаштар эми алдыда баары жаңылмач, макал лакап айтыш жана башка көптөгөн сонун таланттар даярданып турушат. Азыр эми эжекебизге жооп кылып маданияттын мыкты кызматкери Алайдын дагы бир булбулу Шайлообек Кожогелдиев агабыздан эл алдында келет ырдагым деген чыгарманы угуп коюңуздар анда келип. Sargaydansı küzdürdüğü var Çalgansı
берели, ыраачылык билдирели. Кайрадан биз Акталага кезек берели. Анда эмесе жигиттерге жооп кылып өзүбүздүн ойчубуз Дербишкан Ажиевдин Гүл ыргытуу деген ыры менен кызы Ажиева Гүлзада ардап бермекчи. Махаббаттың учағында басып жүрдім жайғана. Үтім көпті тұрасың, ертең оқу өмірі. Ұнаттың бұл адамды, жиғалдың түңілі. Ұнаттың бұл адамды, жиғалдың түңілі. Терезеңден гүл ырғытсам, түштігі кететіме. Жылмайдың да жұттап қойдың, же алдың бы есіңе. Учағыма кетердей, ертең ұшу аттырды. Қубанышқа құса болған, көңілімді шаттылық. Қубанышқа құса болған, көңілімді шаттылық. Сағынарым, сайтарым, жүрегімдің төгілді. Біз өткөргөн бұл қадірдің көздерімдей көрінді. Ашықтарды аябастан, аңғычатаң сөгілді. Толқып бастым, ішке шаштым, тосып бұлман бөлінді. Толқып бастым, ішке шаштым, тосып бұлман бөлінді. Үттім көкке тұрасың, ертең оқу өмірі. Ұнаттың бұл адамды, жер алдың түгілі. Ұнаттың бұл адамды, жер алдың түгілі. Жер алдың түгілі. Ey, баракелді. Урматтуу көрүүчүлөр, колдоп коштоп турабыз, кол чаап турабыз. Кана келиңиздер, билесиздер урматтуулар, алакан канчалык чабылган сайын алакандагы клеткалар ачылып адамдын көңүлү көтөрүлөт экен. Акталалык айымдарга бир кол чаап койсоңуздар туугандар, кана келиңиздер. Сүрөп, дем берип тура алайлык туугандар, келиңиздер. Ошентип тургуздарчы. Эрке баланын боору ооруп кетти окшойт бизге. Келиңиздер. Анда эмесе шайыр жеңе, кайрадан сиздерге жооп кылалы. Жолболду Алибаевдин Сарыгыз деген чыгармасын маданияттын мыкты кызматкери, урматтуу биздин Чыргал Жангосиев агабызды чакыралы. Алайым деп Жана Алайдын кимдин аткарып берди эле. Эми Сарыгыз деп араңыздардагы сары кыздарга арнап ырдап берели, кабыл алыңыздар. Saymalı gün sarı gün, sarı
Yürümünü gülüm bolu kız. Dilin geçti tolu kız. Bari bir gezindi da barınızda aşık bolu kız. Barınızda aşık Hardık gitme barıdın Sarı götür bir gezide Hardık alıp barıdın Sarıdın Hey! Erkeğe кезекте мақал лақапқа берсек қандай болады? Рахмат, Жырғал Жанғозиев ағабыз болды. Барлығы сары қыз болғысы келді оқшайды. Рашылық білдірелі, анда орын алсақ. Кезекте шайыр жеңе, мақал лақапқаданды. Езелтен келген қырғыз елдік мақал лақаптар айтушуға өтөлі. Жігіттер даяр болыңыздар. Анда жесе, ең қызық болған жеріне келді оқшайды. Мақал лақап айтушуға кезек берелі. Құрматтылар, қолдап, қуаттап, дем беріп тұрыңыздар. Өнер алды қызыл тілді бағалай біл. Қиялын тап айталсаң, құнарғанар ұшыл тіл. Саламдашу салт екен, езелтен қалған нарық екен. Саламдашпай сөз баштабайды. Андықтан амансыздар ма? Атты арығанда көр, ал эми жигитти карыганда көр дейт. Қыздың 40 шашы ұлы, алайдың жігіттері сұлу. Ер башына иш түшсө, өтүгү менен суу кечет. Ат башына күн түштө, оздугу менен суу ичет. Акчамгыл тоонун этегин адис мерген кийиктейт. Алганы жакшы жоолукса жигиттер азамат көөнү бийиктейт. Вай вали! Агасын агалай албаган жигит душманын сагалайт дейт. Жаман мерген аталбай иттен көрөт, жаман аял чачын жубай биттен көрөт. Ей вали вали! Келіп қалдық алайға, кетпейбіз эми дайға. Жігіттер, қыздың қиялы қырғышеке жүктейді. Ойдулосоңор ойдулогула, жигиттер кыздарды оңой ойлобогула. Күйгөн катын кошокчул дейт экен. Саламдашу тілден башталат. Біз мақал лақапты тілдің қасиетінен баштадық. Эки жаман тоого чыкса, кубалашып чөт дейт. Эки жакшы тоого чыкса, кудалашып чөт дейт алайлык жигиттер. Биз кудалаштык силер менен. Ой жеңе, салам адеп башаты салам. Душмандын биринчи адамы жылмалап айткан саламы. Жигиттер, алайын деп умтулба, ач көздүктүн белгиси. Жулайын деп умтулба, бул журт бузаардын белгиси. Бале, алайлыктар алышат, чакырса кыздар кокустан каалаган жерге барышат. Азаматтың жақшысы көбірек, азырақ сөйлеп көп тыңшайт, арғымақтың жақшысы азырақ оттып көп жұмшайт. Қолыңда жүріп білінбет, қамшыдан өткен құрал жоқ, қойныңда жатып білінбет, қатылдан өткен дұшман жоқ. Ей бәлі! Жаманды құдай не албайт, жатқан көгі мін албайт. Жада қалса аялына жармасын жазат рич албайт. О шайыр жеңе, iyi десеңіз. Erkekler болбосо кайнабайт казан, erkekler болбосо айтылбайт азан. Erkekler болбосо сакал мурутты ким коймок? Erkekler болбосо сиздерге күйөө ким болмок? Теңенди курасаң соң болот, теңин чычканды курасаң том болот. Бале,
40'ка çıkan jigit kız alat. 40'ka çıkan kızdı kim alat? Ey öyle. 30'unda uğru oralmagan jigit 40'ında kılıç çaba albayt. Жігіттер, ой, жаман аял белгісі жапқаннаны қарала, беш ешкісі тусалы белінен ылдый сарала дейді. Андай қатындарды сағамайларын сақсайтып сата албайсың базарға, екі көзін чекшейтіп бұларды көм албайт екенсің мазарға. Ине көзүнө сынат, ойдун мүйүсү сынат. Макал айта албаган жигиттер сөзүнөн сынат. Кемперді қарасаң қыз болады, келінді қарасаң сыр болады. Ай бирин тапса баласы атасына бак конот. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эркек артык дейт жеңе. Жакшы жигит элин өргө сүйрөйт, жаман жигит элин көргө сүйрөйт. Жігіттер, қара туа беті мұз болбайт, қарығанда кемпірі қыз болбайт дейді. Жаман эркек макалчы, жаман эчик сакап. Таппасаң сыйпалап қал, төңгө шашың ұйпалап қал дейді. Итің қағаған болса атып құтыласың, атың төбелек болса сатып құтыласың, қатының ажан болса қайтып құтыласың. Кыз карыса сенин энең. Жігіттер, ой, Келін кезде тілді болса, кемпір кезде жинді болады дейді екен. Өзгө элдин султаны болгуча өз элиңдин ултаны бол дейт. Аял деген коркунуч болуп койнуңа кирет. Анан кой десең болбой, мойнуңа минет. Айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман жигиттер. Кышты Кудай ураарда күн жылымдап жаз болор. Эркекти Кудай ураарда 50 жашта жаш болор. жігіттер, ақылсыз болса алғаның, айықпастар тағалғаның дейді. Айылды көздей аял күлік, үйді көздей уй күлік болады екен. Азаматтың жақшысы асырақ сүйлөп көптің шайт. Арғымақтың жақшысы асырақ оттоп көп жырқайт жігіттер. Арғымақтың бұйрығы бірде жібек бірде қыл. Азамат ерден белгісі сыртта мырза үйде құл дейді. Жакшы көргөн досунан мал аяган жигит пе? Эл башына жоо келсе, жан аяган жигит пе? Экидөө бир кесе амалыңдын качканы дейт, эки аялың бир кесе ажалыңдын жеткени дейт. Басмайылдын батканын ээси билбей ат билет. Эр жигиттин жакшысын эли билбей жат билет дейт. Жігіттер, етке құчақ керек дейді, қызға құчақ керек дейді. Тұра. Адам болор жигиттин жигит менен иши бар. Адам болбос жигиттин киши менен эмне бар жигиттер. Жақсы қылсаң өзіңе, жаман қылсаң өзіңе, өйде қарап түкірсең, қайрат түсер өзіңе. Жігіттер, Жашында жигит тоқтолот, жашап барып тоқтолот. Жалға аса жараткан таптакырылы жок болот. Коркок жигит миң өлөт, эр жүрөк жигит бир өлөт. Өз жанын өзү багар деп, өлчөп коет. Өз жанын өзү багар деп өзгөгө берет бактыны. Өз жанын өзү багат деп өлчөп коет бир жерден. Өтө кыйын жакшыны. Отты чуқысаң өчет, қошнаны чуқысаң көчет. Биздин жеңелерден